Email oħra tkompli tikkonferma kif l-eks Ministru Jason Azzopardi waqal pressjoni li kienet qed issir lilu lill-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi minn Michele Peresso sabiex il-valur tal-art fl-imtaħleb jola minn 60,000 euro għal 400,000 euro. Il-ġurnal Kulħadd żvela email li turi kif Jason Azzopardi talab sabiex Michele Peresso jiġi informat mill-ewwel wara li ttieħdet deċiżjoni biex l-art fl-imtaħleb tola 7 darbit aktar. L-email żvelata turi lil Jason Azzopardi jgħid hekk: "U essenzjali li Peresso jkun informat illum qabel għada b'dan l-abbozz u ngħidulu li aħna lesti niffirmawh appena u jrid." Minkejja din l-email żvelata meta staqsejna lil Jason Azzopardi ħarab milli jwieġeb. L-email ippubblikata tingħaqad ma' email oħra żvelata s-Sibt minn One News li fiha ħareġ ċar l-involviment u l-pressjoni li kien qed jagħmel Michele Peresso sabiex jola l-prezz tal-art. L-espropjazzjoni favur Peresso saret minkejja li l-art kienet ġiet stmata 60,000 euro mill-periti tal-Gvern bil-parir li Jason Azzopardi ikun li l-Gvern kien qed joħroġ barra mill-parametri. Iżda meta staqsejna lil Jason Azzopardi jekk kellux pressjoni huwa ċaħat. Imma tiċħat li kellek pressure minn Michael Peresso? Istielet le ma kienx hemm pressjonijiet. Li persuna tagħmel claim għal dak li jattemmen li għandha dritt għalih, dik mhijiex pressjoni. L-email li żvela One News turi b'mod ċar li din il-pressjoni kienet teżisti tant li l-Avukat Ġenerali kiteb email fejn qal li Michele Peresso kien qed jikteb b'mod persistenti lil Jason Azzopardi u Lorenz Gonzi fi kliemu in strong terms. Iżda Jason Azzopardi baqa' jsejjaħ din l-istorja bħala gidba minkejja li din l-email tindika b'mod ċar l-involviment dirett ta' Jason Azzopardi. Gidba l-istima ta' 60,000. Gidba li kien intervent politiku. Gidba